Jafta Mofokeng lobe angakagcoki ticatfulo usuke esibhedlela wabingelela mantji kwekucala ngqa. Indlela labe ahamba ngayo bewubona nje ukuthi usasetinhlungwini njengoba wadutshulwa ngalesikhathi atfolakala angene esakhiweni seSABC eFree State ngalokungekho emtsetfweni. Mofokeng kuthiwa wangena kulesakhiwo seSABC entsatsa kusa enyangeni lengcile. Kuye-ke kwalitfolakala tintfo letisolisako letifake ekhatsi incwadzi nema-flash drives. Wabhala nemagama ekwesabisa ebondzeni kule nkampani yekusakata. When he appear next week on Tuesday, we are going to oppose bail due to the seriousness of the case and the issues surrounding his residential address. But the information that we got is that he came from Xhoxho. We did verify, we did get the information that when we verify his address in Xhoxho, that he is a well-known person in Xhoxho. People, they do know him, but here in Bloemfontein, he is a homeless person. Mantji utsite losolwa akachubeke nje abhadle ejele njengobe utawuphindze avele enkantolo mhla ti-15 kulesetulu. Your matter is postponed to the 15th of February 2022 for an opposed formal bail application. You will remain in custody, no bail. Mofokeng ubukene nelicala lekugcekeza lekungena endzaweni yebantfu ngalokungekho emtsetfweni kanjalo nelekucekela phasi imphahla nekwesabisa.